Adofo ashefo yema obi biara akwaba edeba attention TV mesre on subscribe ya ene na im say oye ecr3t subscribe like na share na odofo so insa intimi ke bi na on share na ni nyina enye pepepe na we dey September ni mu meka on the 8th of September ye ante asempa na ye that sorry ye kwate an say baba spirit wakanchinebu na ni woni die ni mu awrem de kire say mimiti ma ante so yale me ye sure say okran so ante so yale na ni wo na chi ansa na akofo bi beka say o na yare o na ne koto hospital bi kwan so say o free paso not to for me wo die ensem na do so ni mum ye quick commercial break ye ba ye beto aso me ma obi bia akwaba biem ba attention TV so na baba spirit na yie monsam ena iguso a ye keken na on say o eto de bia o ware o ye na ma bi na say wadam for pa ye kan padi wentima mepiem wo ha na say asania o wadam for no mpe wa asem bi look face o hwehwehwe nkrofo ani na baba spirit ne padi ankasa ono ne hwan ono ne abrante bi a ye fe no Abraham Bemushe ono ekopie mu wo baba spirit eyi na se na eyi na se no na eye Kofi Adoma Nwenwani interview ne mo menkasa nche yenko ne nkotie ensem a okan na yembra saving ye obibi ye kra wo se ye de to ne ye bomode na ye so ye ba na ye so ye be ja no kwan me ade ba ko pe na menim ewiase na ye nkoja wow time be so no na ye ja wo kwan nti se baba spend time aso a wo se nyina ba beta na chi o chene bi na ye me tiam se no nti na e ma me ba ye no anivra two na baba hwe wo mo a oben o mo pa ba kon de doctors me ne doctors kasa sisi a doctors kire se baba ka kire ne se oda na oso daye se obi de se kan wo ne bo no watu o de wo no watu onyanya sa encounter na pe na ne yare no mu ayede enumu na afi de o de efri mu nti mpaye na da bia o friend wo phone so a one no ebo eye ya se nim se waka bebre about baba na wo encounter but then am say na yede na kokrakra no ebi wo ho bie mu a apart from the doctors dia maye no wo be kan ye dia baba kwan kokrakra fi se ene twam a baba nkomo no na kese ba wi ya ne sa ya em say wo hwa me kra me ba no be delay ye me share da me pese me ba na fe na interview obi be ye interview sabi nipa no ko wa wu okọ nti yama ne dinda na em say baba wo yare no no mo hwe no na me ba me first born ne ka ho barkisu ka ho nti niama na eto baba nyina no ye ndia na eto no say ye ni wuo so obi na eku no obi enku a wa wu bewu nti me de meka ne say de fam baba fam bia no obi a wo unique ya ode beko obi de ensuo na befa no obi ka na bebo no obi na betu ne duro obi kura be didi amaduane na tram na wu obi nso bia ne kidney na be feli nti obi a ne de ode beko nti de baba fam bia no say okọ nti yesre nyame se onfa ne nsie mayen na nya dan yeso ye be kwa akoto no be bi owo no owo de obi enwu nko ba emfa mu nsem baye nti se enua baba kwa de be sere Ghana for ne se ma ne dinda na yan ni ayete ase no ye ne da so o mayen se be ye bibi na yenso ye bredura na yenso ye ko tem se de meka fa ho ano no ye nyina yete ensama Abraham Bemushe eka efa ye baba spirit ho na yeto aso de na ye ko eye Kofi kenata ono so wetimi kopie mu ewo eyi na se na enye fedi agro na yenkotie ensama Kofi kenata nso eka ewo eyi na se na yembra una baba do obi aye nunu anti oba frede my sister be the show bio and after my friend bread be the show be and bread be the show the sister be the show ti na man no what them what para organize show about from na dey or what man ten kan or one wa from me are you ti and I want to make anti show na into plan sisi afoforo we na aba ye say or what want ten kan or what ten kan asan better say or yare ma wate apoma ma wa aba back abakado na na yalba no oya normal na de nti nyina ye bo hwe bi ye de nwa agere wa aba back wan che na metede we
Oh, ye na ye hu nsɛm a yɛaten nsɛm a ɛyɛ Kofi Natan so etimi edit dwa ɛwɔ Baba Spirit yi na se na ne krakra no yɛnkɔ na yɛnkotie nsɛm a ɛyɛ abrantie bedi de and the tallest man yɛnkotie ne ɔno so ɛkan ɛwɔ yi na se na yɛmbra enti enya de obeye onipadua no nemom ensɛm na fia bonten ba no ɛyɛ powerful asaga sa director no script ni kyerɛ sɛ yɛsɛ ni kura mu ha so problem ni o script ni no madwene sɛ work no na atwere bae obi na atwere no wasi koye sei enti me di me nipadua na demonstrate doesn't mean sɛ saa na mete nanso to da usu kakra wo Chese eba ni say dia na chese ade ato nkrofo eni yema obusua nyuna hyeden na emum ye sere nyakopon say yen ya ka nchirima nyakopon boy ho ban na oma abrabo ni nkosotote maye mema Baba Spirit na busuafo nyuna hyeden mu ozen ankasa media ene sika papa bi maka odada maka chiro dada sa ahaye attention TV mesro on subscribe like na share na yenkoyenim medase